Boa tarde, nós recebemos a delegação de Sport for Children de Holanda e também Sport for Children Foundation de Aruba, tanto Stefan Groothuis de Holanda e Leo Hartog de Aruba. De duas fundações que uno está recolectar material para gemzalen, material de deporte. Hopi viaja second hand na Holanda, pero te refurbish nang, derecha nang, pone nang in container de 40 pia e ta ship nang para Aruba, entre outro Corsou, Bonaire e Martin também. E na Aruba nós temos outros stakeholders nang, entre outros SADES, que também te acompanhar nós que nang, que ajuda a cobrir a ruta de shipping e também seu empregado nang que vrijwillig, voluntariamente, ta baja e container nang aqui e assim entrega na tua gemzalang na escola rond Aruba. A ocasião aqui nós celebrar é de 10 containers que chega a Aruba e tem uma ocasião muito especial e nós organizar tarde chiquito, pero nós regalar também tanto Sport for Children Foundation de Holanda e Sung de Aruba reconhecimento, pero também todos os stakeholders nang ahaya reconhecimento de apreciação para o trabalho bonito aqui com Antahasi. E nós mencionar que o trabalho entre de samenwerking, de colaboração entre stichtingen aqui, entre comerciantes na Aruba, entre trabalhadores voluntários na Aruba e governo te percurar para container para sair em vrij e te dona de sua parte, seguro nós turmiras para ajudar na finalmente emocionante escola, nós estamos contentes para aqui, para ser um momento para celebrar. Wij halen in Nederland afgedankte sport- en spelmaterialen op, die wij opknappen en vervolgens doneren aan scholen waar ze de behoefte hebben. En zo ook hier nu op Aruba, de 10e container. We hebben zo'n leuke samenwerking, mede, of niet mede, maar ik denk dankzij Leo de Hertog. Die is begonnen op Aruba met de Sport for Youth Foundation. Later zijn wij samen gaan werken en is de naam veranderd in de Sport for Children Aruba Foundation. En de contacten zijn 1 op 1, Leo en ik, of onze voorzitter Jan-Willem Geurts. Niet te vergeten, ook heel belangrijk voor Sport for Children. Doet heel veel aan fondsenwervingen en proberen om aan donateurs te komen. Want wij zijn zelf een goede doelenstichting in Nederland, afhankelijk van giften en donaties. Het lijkt alsof wij heel wat hebben, maar we hebben alleen maar heel veel spullen die wij heel graag waar ook ter wereld uit willen delen.